Ola, isto é Páxina Dispersa, o programa da xente namorada da lectura en Ourense e no mundo enteiro. Neste primeiro programa queremos falar dunha xoia agochada, un libro que estivo uns meses nas librerías de Ourense, do que apenas se venderon exemplares. Un libro retirado xa da circulación. Falamos de Me informaron mal, obra magna de Gudinsalvo Ferreira. O libro, unha autobiografía do autor, ábrese coa seguinte advertencia: prácticamente basado en hechos reales. As malas linguas adxudican a autoría desta obra ao alcalde de Ourense. Preguntado por este particular, polo xornal El Confidencial, o Departamento de Comunicación do Concello afirmou que o alcalde non hace comentarios sobre un libro que se retiró hace años y es apócrifo, y no saben quién lo escribió, aunque se le adjudique a él. O contacto da editorial que publicou o libro é o número de teléfono de Holper, a tenda de música familiar do alcalde. Ademais, unha consulta en ISBN, a axencia na que constan todos os libros publicados no Estado, revela que o nome da editorial do libro é Pérez Jácome Gonzalo. O alcalde mentiu? Picanme? E non sancro. A crítica especializada, que seguro que non ten nada que ver co alcalde, fala dun relato autobiográfico, fresco e ben fiado que entretén e faiche empatizar co protagonista da historia. As súas anécdotas, sobre todo a turbulenta relación coas mulleres, lembra moitas veces a outra figura tamén fascinante e atormentada coas féminas, Woody Allen. No libro descubrimos que Gudinsalvo Gonzalo non rematou o instituto, chegando a ser expulsado de Maristas. Nesta época dedicouse a facer o gamberro, tripitir e a bater récords de suspensos. Foi o único entre 130 alumnos que suspendeu todas as asignaturas de primeiro de BUP. Este fracaso, en palabras do autor, é culpa do sistema porque os profesores tiñanlle manía e o modelo educativo era incapaz, pola súa rixidez, de sacar partido a inadaptados como él. A súa época de mili na Armada foi peor que o instituto. Incapaz de atopar sentido a todo aquilo, decidiuse pasar por tolo coa esperanza de conseguir a rendición do exército. O seguinte fragmento é un extracto literal do libro. Aseguraban que el ejército era especialmente severo con quienes fingían. Muchos me aconsejaban que sería una locura fingir estar loco, valga la redundancia, pero yo no aceptaba tópicos como «esto no puede hacerse». Tampoco aceptaba frases como «si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría». El mundo está lleno de muchas oportunidades sencillas y prácticas, esperando que alguien se decida. Ferreira Jácome, entre outras excentricidades, saudaba aos oficiais levando a man o paquete para que a súa demencia fose crible. As autoridades tomárono por tolo e rematou nun hospital militar, onde unha vez ingresado afirmou que era un 007 italiano. Me permitieron hacer una llamada a mi familia. Fui muy escueto. Mamá, soy yo. Ya no estoy en el cuartel. Me ingresaron en el psiquiátrico de la Armada. Ya te llamo cuando salga. Pero la historia continúa. Regresé a mi ciudad, donde por supuesto todos creían más la versión médica que la mía. Preocupada, mi madre llamó al hospital militar. Le recomendaron que debía ponerme a tratamiento urgente. Le dijeron que de los 5 médicos que habían visto mi caso, 4 estaban seguros del diagnóstico y el 5º aseguró: quizás haya fingido, pero alguien que finge así tiene que estar mal. Yo estaba feliz. Era la primera vez que obtenía un éxito personal. Non sería a última. E non uno cualquiera. Uno contra el sistema. Non temos tempo para máis, aínda que todo o libro é unha auténtica fantasía, unha lectura recomendadísima. Foi todo. Vémonos no próximo programa de Páxina Dispersa.